Arning samai birta kalang rapet do anarar kansmi aprang sinil hin bent kardom lang pazriklo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang ponisina Satra NGO tumpet patripi ponsi Dipu railway station along Chirok tok asai kedeng pon Amri konsensi angkan long po school hep kim kerang ponji apan EMD upsling masalai reading pen long ike sompon Engdeng ingkore hini arlang jihu anim bangmon pi mahangathik arni ke talon pon Langsumi pi ICDs asai hemalong Chirok tok amai paman pon Duramla Karbi rong saramaya tumpen stansim mamai mesen pen pachun pon Non birda puthot angton pen langpon isinan Non la so kai hut usomar tum kang bu aphai nang bat pik anlo lapen ki usomarat mu aphan ke bai pen lapen ki kinep kang hu pon pen mehin osai ki paklems tami nang bat pik anlo la so puthak ratum ta kachrok tok pen ki dubang ke nang sotlo la so na par hut si Satra NGO tum pen spatir pi pon si CWC lapen ki RPF atum chrap te todun pen si jakong ni phai thongkep arni Dipu railway station along child trafficking aputhak awareness pe dupon Usomaratum kijui kedam lapen school pen cheng lok tuition kedam ke bang steme ahema soratum kachi thondum kaching thum dun bang akenang sotlo lapen usomaratum bhan kelang dun chari bang akenang sotlo pusi labang so awareness long steme than chemum pon World Day Against Child Trafficking person atum kapin khatpon ateng pen si Satra NGO atum semi kedam tang jakong ni phai khre pho ani pen poster pa bon pen cheng lok rat atum ke do chok tok ji phan ki pa chine sai semi ding pon bom lo lapu son thak thak si jakong ni phai thongkep ani stami Dipu railway stations along pen si labang so sai semi ding pon thulo athi usomar tum jasemet pet kang bulap mangke bus station railway stations lapen ki rat ki chitok ongmu chot adim pen si usomar tum kang po phai semi pinang an bang ke lampi du lasi pini bang ke railway stations along pen si ratum ke do chok tok ji aphutak semi labang so sai ding pon lu pusi Satra NGO sangpi pusik pi terang pi pen pachini pon World Day Child Trafficking in person pudo lake nilitumaphan ang song pe nilitumaphan pilo 15 to 30 July labang so check loan nilitumaphan labang so awareness ki biponji phan se nilitumaphan pachini lo la se nilitum postering hai huis tame logai pon lo ladak RPF lakadoka we pen authority tum pen nilitum chelang pe se nilitum lahai same pa bon pon lo la pen pini ke pa jut lo la si labang so awareness program se tame non pini bipon tulong lo la pen ke child trafficking la ke bisikoi ke ilitum kadoka we tame chini railway station along pen si ilitum penang an ke ilitum khobor se tame long pon la si ladak railway station along awareness program labang so child trafficking apu thak nilitum kibipon ke akenang sot nai lo ilitum angbong se tame la si lakadoka we pen ka chethan pon rapeji la pen kadoka we pen ka pachini pon rapeji phansi pini nilitum labang so program pe thik pon lo Usomaratum aphan tuition school lapen kijui kedam hutsami ahem soratum chithondun lapen chingthum dunangji lapen ki angtan amunit mate chini ne pin amunit tum arideng along pen kichu hormu lapen kijui hormu sami usomaratum kachideng dunde de ja phan sami ahem soratum usomaratum phan chithanchpari veknangji lapen ki usomaratum kang budet mate kupini ka hon thi jongsi dokok liputangti helpline number 1098 along birte pi sedek ji aphan si Satra NGO manaf terang pen pachini ponthu राष्ट्र एनजीओ की तरफ से डिफू रेलवे स्टेशन में ये हम लोग एक प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम है हम लोग का चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग रेलवे स्टेशन हो बस स्टैंड हो ना अलग अलग जगह में क्यों रखा जाता है ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोगों को किडनैप किया जा रहा है, कहीं के अलग अलग जगह में छोटा छोटा बच्चा को रेप किया जा रहा है। ये बहुत दुख भरी बात है। तो आज हम लोग सस्ट्रो एनजीओ की तरफ से ये हम लोग ये संविधान लिया गया है कि हम लोग इस चीज़ को टोटली हम लोग ख़त्म करना है। तो इस ख़त्म करने के लिए हम सभी को आप लोगों का हम लोग का एक हेल्प चाहिए कि अगर कोई अनजान आदमी आप लोग का बेटी बच्चों को बच्चे लोग अगर कुछ भी सामान दे रहा है, जैसे कि चॉकलेट भी हो सकते हैं, कोई खेलने का सामान भी हो सकता है, कोई फुसला के ले जा भी सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग को हम लोग बच्चे को सिखाना है कि कोई अनजान व्यक्ति आप लोग से बात करेगा, कुछ छोटा छोटा सामान दे के ले जा, तो वो अनजान लोगों से बात नहीं करना है और अनजान लोगों से कुछ भी चीज़ सामान नहीं लेना है।
तो ये हम लोग शस्त्र NGO और CWC के तरफ से ये हम लोग एक एक्शन ले रहा है कि तो उसमें आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो हम धन्यवाद देना चाहता है कि हम लोग का तरफ से RPF का तरफ से हम लोग का सर है, CWC का तरफ से हमारा रीटा बाइदो है, उसके बाद हमारा शस्त्र NGO का सुपरवाइजर भी है, उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से भी केस वर्कर हम लोग के साथ मौजूद है। तो हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के जो ये भाषण सुनने के लिए आया है, तो आप सभी को हम शस्त्र NGO की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता है। थैंक यू। Satra NGO tumpen rar tumpan la puson chok tokpen kidu thek chi phan mesena cycling pon thega pot rar tumpen sami Satra NGO tumpan kachuru pajir pon। तो अभी यहाँ पर डिपो में एक प्रोग्राम के लिए जा रही थी, तो यहाँ पर स्टेशन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा था, जो कि चाइल्ड ट्रैफिक के ऊपर से है। मतलब जो मतलब बच्चा लोगों को जैसे गुम हो रहा है या फिर बच्चा लोग जैसे रेप हो रहा है, उसके लिए इन लोगों ने एक NGO लिया है। यहाँ पर NGO है, आपका नाम है? अच्छा, यहाँ पर एक NGO है। तो अभी चाइल्ड हेल्पलाइन भी है और नंबर भी है, जो कि है 1098। अब अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की, तो आप लोग ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, ये जगह जगह पर होना चाहिए। अगर जगह जगह पर ये चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर होगा तो हम लोगों के लिए भी सुविधा होगा, क्योंकि हम लोग वर्किंग वुमेन है और बच्चे लोगों को घर पे छोड़ के आते हैं और स्कूल आना जाना ये सब रहता है, तो ये हर जगह के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। Labang sutrok to cycling pon along Satra NGO sangpi Vosok Peterang pi Manaf Terang CWC sangpi Rita Kramsapi Railway Protection Force Chokomaratum chitong dun si mesen pen pachun pon Kiramtang jakhong ni pa encourage serkep arni nizang Karbi Anglong lakhai hini amri MSc consensi ke polopon umpajai high school pen chenglok longpho school along 30 aba jan jatia gram utkarsh abhiyan scheme pen longpho school along hostel kim kerang pon jia phan abhring masala reading pen long ike sompon lasolong ike sompon along SMDC Maipu Jolin Singnar rong asar ilisis ingti BJP Mondol Treasurer Nurul Teront Amri Block SSA EDP Tensing Kramsa Amri Block SSA IERP Dilipirong Hangpi Pen Chenglok Ongdung Ratum Dat Chitong Tun Si Labang So Jaimek Mesen Pen Pachun Pon Amri Pen Hemare Bongrum Karbi Longri Abirta Neli kita kumpanai arong asarlo sepini nono pore tum kidu lada kumpanai high school along sedu hepini netum rong asar men pen karja kulote neli rong isi pansi karja pidun lo athe netum isi ka churu no ya kithe dum lam do kolo pini netum mingarong pik athe netum area long kumpanai high school along netum pan hostel nang ipi netum ku anama ningarong nei ase netum asar CM sar panda me netum churu pik long kumpanai havara na thupen apel netum MP haran hari sorry Lapen ili tuma sar MP sar Horen Singh Omar Singh tiso pantame sorry than thagola Bogojan Bormathi Arlang Chihu Amondir along Bamon pi puasom hang pathek pon detpen kedamtang jakhong ne pha encourage sirkep ani bangki Bamon pi amhanga thek engdeng encourage hini ke chok ani pa don tun pensi Bamon pi tumpan karchu ajamek deng pon Maipu sar sing timung pe chephem pu pon amailong alu hi man pen Bogojan lem acharment sar et hi arlong chu 3 pe konchun bang ken sing killing rong basapi sangpi rina hi pi anpar se me man peng dum da chitong dun arlong chu bamon pi asong la pon si pang tang pon thuji lapan ki pir thedang pi long sami ipach thang dun thek ji phan pu si ar pu ki mispe chepek pon thu komol te bung apha maipu duna maipu konchun bang thom sing khru ra konchun bang bida sing terang dihin ribang sart hirong phar atuma sing vai pon Bogojan bar Gibson rong pi Karbi Longri Abirta ini ada tun along tu hangere bamon pi asong deng korahini seng pon ali mate sapul tak padukon na bangko along na tu tong don exam karang ke atung hane la kan sikero tilo na se nilitum piniladak kasi tom kon sedang sok alam thegela halo nilitum kedam tang nintan suri hini raket hom anintan pasi arlong kihu nitum bamun komisi seng kon lo lani hangere paha warapha asi
nili tum piningan bang kening kan ko rahini arta chok lo la sini tum pini ha lang mili pen den gaung dong doan hum piket ara bamun poti tong ton lo pen gara tum setami nili tum pini bang suri bang faru ko thom to se arap ke tong ton lo pen bamun tum setami bang proket to se tong ton lo arpu timi bang ke lahan lo nitum kadok awe election by election se dopon lah kalau by election ke dopon along ke cengsi abang litum la resident sing waiton pakrang resident abang ke litum la tinong di laujan kolom timung bamun po fansin litum tipon iglo la pen ke vice president abang ke rajen singh kro fansin ke iglo la pen ke general secretary bang ke tom singh inti alang li ke hafjan pen kali sorgari gambura anpas temi bamun polo ale pansini tum invite pondo lapen ke assistant secretary bangke gida sing terang tum invite pondo lapen ke finance secretary mage dihin rimbang bangke ini tum balijan naglen border along sat hirong par bamun ko pansini tum invite sila bang pre truck bangke members lo ningkan kan apa nolak la nilitum la pining kan suri ini ra en kora kopen en kora proxy kan kan ke thom farman sini tum la to arku bangeng vai kono la suri ini ra en kora proxy la jakhong ko ni phaing kora sirke pa ko pinu sam de sapu ko Langsumipi ICDS project under Department of Women and Child Development atum Sipatirpi Ponsi Langsumipi ICDS asai hemlang trok to kamay paman pon Lasut trok tok amay long alihiman pen advocate Lukimai Ingpipi SGP Sarsing Teron Headmaster Mithu Majumdar ANM Minati Sopi Asa homsra terang pi radasai klembang pu komol rong hang luring tipi thana long kedore komsaki dumda chitong dun non obiki mitum rakhi hormuki rimpen kang hukang hi phai na kebat lason si non obiki mitum akai kana hok eji phan angring de koklo lapen lokachali phan muti mobile ki on na si apor padam ki pong munda ga jokta isi thedung kana hok ji angring lo lapen karta ki jum hekpen penan ki du pisu ke end lapen banga phan daini pu ki hok mate thekeri pu ki hok pen penarta ki chum hekpen raki hormuki rimpen jongsika chingnang lu putangti ningkan konsi hemkang samka thapnang jima lapen ki lasu putha koson pensi chirok tok pen ke du pen pajok thek jima pusi labang su chirok tok amai long stong dun alhi tum pen than pa jirmi pon Duramla Karbi rong saramai tum pen spatirpi ponsi Duramla MSc consensi ke parapon aro edung headlong kedu beaching thur ki chui ki lang dimlong chirok tok amai paman pon Karbi Longrong saramai tumpen ke panong pipont amina rong angkang along longli phelang kacharakom dunji phat labang su appointment letter kilong pon pe mati rong aluk pipi ma kilong le lahai puthak samit than chimum pon laban pin labang su amai long pen sami pinang an rong saratum ki kachan pon ateng de potong ti appointment letter kachilong atum sami amen akur ke chokchi du ulang lapen ki pinang an rong saratum ki labang su appointment long li tumta du ulang lasi Amen akur ke chok chi tum tha pachok pon lap nang ji lapen appointment letter ki long le tum an sami chilong lap nang chi pachi kon chun bang atum pen pachini pon labang su trok tok amai long sami Karbing Longrong sar amai bidisar mati Karbing Long Thomas Council Advisor Taxation Board Chairman Lipsont be Mojadar Krishna Teront Duramla Karbi rong sar amai tum chitong tun pensi labang su jai mek mesen pen pachun pon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Kecengsi Duramla angkang arlo kedu dichitu hawar long pini kedo pon aso Karbi rong saramai kacetan kecimung aso mai long kesingsi nili pherang ke bitung bhan kardom paji lo kardom nildum mini jasemet pera program mangke Assam governor laben Karbi long autonomous council ben kapepas alo land right aso lu kaceron arong sara tinda lo so hormu bangke isi haki sadoneng ben pini ceron pon lo lapen adun thu bangke ilitum Duramla constituency mate Karbi rong saramai hawaramai abidisar sar Lipson be ke hai alangli Karbi Long Autonomous Council Taxation Board Chairman nasi alangli rong sarphan kapanong pi kue pak wet keron pon nasi pini cheron pon long lo lapen kacheron pon long le sarphan an ke inun sarphan se arpu pensi aku bang lodun lo nasi alangli phanta nili Duramla Karbi rong sar amai pen suri akardom paji reglo kardom
Pini Abirta ki lan sikang ton poniglo. Let's do me thak me. Kardong.